Biz Kur'an'ın hadimleri, hür imanlı. Bismillahirrahmanirrahim. تفسير سورة التكاثر درسو سورة سورة التكاثر جأمتي إسين سورة مكات آيان إسئي سديت لكويس إسئي إبا في لما إسين إيغا سورة كوثري بوته بسم الله الرحمن الرحيم جلق ابني قراتئي مكا ربي رحمتك أبوتي ألهاكم التكاثر هدومنان ولتآدتون إسن دقيجرة دير هدوك أباتؤون الدنيا تنرتي ولتآدتون إسن تبسيف تي وان آخر آدلق أرى إسن ديد همين يوكا إتآت الدنيا آن آدتون كابو بيخو أبدا حتى زرتم المقابر هنگا دوتني قبر اتي أوالمتني إتآت أسن بيتنتي تكا هنگا وان قبدنين ولتآدتو كيس قبروتا ايتاني ورق قبري جرون ولتآدتنتي نما أكا أبلو كان nama akka abaluu kanaaq abdanii kan akka abaluu kanaaq abdanii waliin jettanii kallaa haala kana lakkisaa irraa deebi'aa sawfa ta'lamuun ammoo yoo deebi'uu diddanii addunyaan takkaa addunyaan isin daydee aakhiraa isin irraanfachiifte بدي الدنيا ولت آدتون أبدو هقا دعاكاتني روحي يوكا لبون إسن كيسا باي التجرتو أرقؤوف جراتا ثم كلا سوف تعلمون أما اللي إسنيفا اتدابئا دلقا الدنيا آن آدتو تن إيسا yoo dhiisuu baattan qixaaxa dalagaan teessan qabdu hoggaa qabrii seentan beekuuf teessan kallaa law ta'lamuuna ilma al-yaqiin lakkisaa dalagaa hamtuu tana dhiisaa odoo hammeenya addunyaan walitti dhaaddatuun qabdu dhuga'aan beeytanii silaa dalaguu dhiisii ittin dhiyaatan ammoo yoo diddanii dalaydan isiniifan kakadhaa latarawunna aljahiim guyyaa qiyaama'aa ibidda isin gubu'uu deemu ijateessaniin argu'uu jiraatan ثم لترونها عين اليقين دوبا إيغسي matuma jahannam yookaa ibidda azaabaa san itti gubattanii dhandhamtanii laalaa isaa agartan thumma latus'alunna yawma idhin guyyaa qiyaama'aa bakka rabbiin dalagaa addunyaa irratti dalaganirraa itti nama gaafatutti gaafii jabduu gaafatamtan عن النعيم نعما ربين إسني كن هندرا وانياتني ويدنرا هوري كيسنرا مال اتبافتن جئ عمري تيسنرا مال اتفتن جئ إجا إسني كنرا مال اللالتن جئ قر إسني كنرا maalin dhaggeeffattan je'ee onne en isinii kennerraa maalin yaaddan je'ee arraban isinii kenne maalin dubbattan je'ee waan isinii kenne mararraa
isin gaafatee keessattuu bishaan qabbanaayaa hoggaa dheebottan dhuydan duuba namni gaafin akkanaa duuba jirtu kan azaabni akkasii dura jiru akkamiin addunyaa tanaa gatii godhee dagameeni aakhiraa irraanfata namni qananii hedduu rabbiin isaa kenne laalee argu akkamiin itti kafar namni bishaan qabbanaayaa hoggaa dheebote rabbiin isaa uumee dhugu akkamiin nama isa uumee bishaan san isaa uume rabbii guddaa irraanfata takkaa mukaan takkaa namaan waaqa je'ee rabbii isaa dhiisee isa gabbara darsiin 408 hangan صدق الله العظيم